pakai HP sih gamenya. Kayak yuk kita tunggu dulu yuk orang-orang yuk. Kita tunggu dulu, kita tunggu dulu. Aku lupa bilang aku restream lagi. Kita belum ada yang on. Like dulu ya kan. Kita tunggu. Santai. Halo. Udah ada loh dua. Dan Erika ini gamenya sebentar kok. Paling 3 sampai 4 jam doang aku mainin dan langsung tamat. Back aku punyanya. Nggak ada yang aneh-aneh game. Nggak ada GTA nggak ada. Wih, yang like udah 4. Wah, demen nih aku nih begini-begini nih, cepet nih. Paling demen dah aku begini dah. Kayak Resident Evil aku nggak punya karena harganya mahal. Sekali lagi, harganya mahal. Bisa new story. Tuh lihat tuh mainnya pakai tab. Ini bisa main pakai HP kok. Ini bisa main pakai HP. Tuh lihat tuh. Teksnya English, French, English, Italiano, Portugis. Enggak. Kita Inggris aja, Inggris udah nggak usah aneh-aneh. Fabio udah return. Subtitle on, tuh bisa pakai wifi hotspot. Bahasa Inggris bersenam jantung kita. Ini bukan senam jantung, kayak lebih nggak ada jump scare sih harusnya ya. Kayak jalan cerita gitu loh. Kita new story langsung. Erika Arab biar halal, aku nggak ngerti dong. Oke, ini dia. Bisa aku kontrol pakai HP itu loh. Ini dia, Erika. Ih, aku nggak ini loh main game horror loh. Jarang aku main game horror. Dan by the way ini mainnya pakai tab yang di tengahnya itu ya, bukan pakai tombol. Habis Erika NVS yo. Oi, oke. Need for Speed. Tuh, mainnya pakai tab gitu loh. Yang diraba-raba bisa di tap-tap gitu. Bukan pakai tombol. Serafa mana nih, Juki? Juki mana nih? Hilang kah Juki kah? Drag to explore. Tuh lihat tuh, dari vibesnya aja udah vibes horror. Aku jarang main game horror by the way. Kayak nonton film horror aja tuh, film paling horror menurut gue ya itu Pengabdi Setan sama Conjuring, kayaknya seru deh kayaknya. Dan ini gambarnya itu kayak film, jadi gambarnya realistis banget. Kalian bisa lihat tuh orang kayak orang bener. Are you ready? Mummy and I met many years ago in a place called Delphi House. She was a nurse, I was a doctor.
At night, we'd tell each other stories. Ini siapa? She'd tell me about the future. Bapaknya, Pak. Wonderful things. Things only she could see. I'd tell her about the past. Yang nonton 2, udah tinggal 1 yang nonton dah. Marked with a butterfly. Pada hilang dah, langsung dah. Who could stare into the fire and see the future. I used to tell her she was magic, just like the priestess. I think you're magic too. But you're gonna have to prove it. Pick a photograph. Mau yang mana ya? Favorit ini aja deh ya, yang berdua. Biar bapak kita dapat, ini kita dapat bu bapak. Ya udah 2 aja, ini aja. Pap, gua pengen BAB dulu. Oke, gak apa-apa. Lah, kok bisa gerak? Kok gerak? Now, close your eyes. Duh, gitu aja takut gimana sih Fabio? Focus your mind. Conjure the power of the ancient priestess. Now find your room again. See if you can guess where your favorite is. Yang mana ya? Ini deh. Salah, Pak. Oh, disaster. Don't worry. I still think you're magic. She'll always be with you. Remember that. Even though she isn't here, she's still a part of you. Butterfly. Tanda apa ya butterfly? If you could stare into the fire and see the future, what do you think you'd see? Pak, ya ampun. Lepas headset aku bener nih. Ini aku lepas headset ini. Takutnya tiba-tiba gitu kan. Pak, ya ampun. Ini siapa yang nyuruh main game horror gini ya? Aduh, ya ampun. Malah iya aja lagi. Satu-satunya game horror yang aku punya ini doang. Oi, oi, wah seru nih. Anjir. Aduh, itu siapa nih? Kan lebih ke thriller, bukan horor, lebih ke drill gitu loh, misteri. Anjir, satanis. Siapa ini? Siapa itu? Aduh. Dibuka dengan misteri. Siapa nih? Thanos hapus si orang. Ini wajah karakter kita kayaknya. Erika. Seperti yang itu orang sadis. Face it. It's all your fault. Gimana, Pik? Yang ini apa yang Android waktu itu? Si Kara. Duh, ngintip begini lagi ya. Nggak ada apa-apa sih. Oh, itu apa? Itu siapa? Pakai topeng.
Udah BAB dulu gak kelewat, Cok. Enggak, baru bentar doang kok. Tadi baru prolog. Udah BAB dulu. Aduh, ya ampun. Ngapain ngintip-ngintip kau? Secure. Secure aja deh, secure. Help. Komplain. Gimana pilihan? You be quiet. It's late. Oh. Android lebih ke science fiction. Dia karakter kita, Erika. Aduh, gambaran apa? Ini gambaran apa? Ini genderuwo apa-apaan ini? Serem amat gambaran lu, buset. The future, iya benar, Detroit. Aduh, ya ampun. Gambar jangan yang aneh-aneh gitu, kak. Psikopat, cowok. Dia bukan yang ini. Oh, yang tadi ya? Kayaknya ya, aku juga nggak tahu. Baru mulai loh. Baru mulai udah tegang aja. Paket. Paket dari siapa? Buka. Weh, apa isinya itu? Itu apa isinya? Astaga. Tangan, Cok. Astagfirullahaladzim. Weh, nggak gini dong. Merinding aku bener, langsung merinding bener. Merinding dari pundak ke ini ke pinggang merinding. Realistik banget, jir. Iya makanya. Can I see that? I promise I'll give it back. You draw this a lot. It's Greek, isn't it? Delphic Epsilon. How do you know that? I read your father's file. I had to. Kapan lagi dapat paket isi tangan? Iya, tangan hilang, tangan buntung lagi. Worked at Delphi House. Udahlah, habis ini NVS. History. Dad read there. Did you know he co-founded Delphi House? Jadi merinding. This man. Mana temenmu yang namanya Malik We think Mr. Rafasha Flanagan itu? the target too. Look, we're keeping watch over at Delphi House. Jadi merinding. I'll be leading the investigation from there. Right now, it's the safest place for you. Pacar yo. Bukan temen. Wah, udah pacaran aja nih. Emang benar pacaran? Emang pacaran, Po? Nggak, itu serius. Beneran apa cuma main-main doang sih? Main-main doang kali. Bukan serius kayak pacaran gimana gitu. Bercandaan kali. Kalau bercandaan mah biasa lah itu. Erika. Ini dia bapaknya dulu kerja di sini. Iyalah, rapanya ganteng. WK.
Dan ini game santai ya, mungkin buat Rafa nggak terlalu ini. Buat Rafa nggak terlalu suka dia mungkin. Rafa kan sukanya robot. Ada deh. Nggak paham lagi aku, cok. Dimainin loh. Resepsionis. We're probably out for a smoke. Wait here. I'll go check. Sipiu kakakku, di mana adikmu? Hah? Itu foto siapa lagi? Erika udah. Oh, bisa di pause ya? Dah. Oh, ini Erika Lim ya? Bukan, kocak, beda lagi. Bukan ih. Kemana nih? Samperin yang tadi atau kita angkat teleponnya? Yang mana nih? Aku bingung nih. Mau disamperin atau kita angkat teleponnya? Yang mana nih? Aku bingung nih. Angkat telepon, ya udah, angkat telepon ya. Angkat telepon. Angkat, oke. Erica Mason. Aduh. I've waited a long time to speak to you. Did you like my gift? Siapa kita tanya siapa? He was so alone, holding on to your father, covered in blood. He's not who you think he was. Follow the music. Find Elodie Carter. See what he did to her. Question, kita tanya dulu. Will I find? If you don't look, you'll never know. Find Elodie Carter. See for yourself. Cantik. Ih, merinding aku dari tadi, bener. Ini bahu belakang. Kita kemana nih? Kanan apa kiri nih? Kanan kiri. Ini kita ngikuti, kalau ke kiri kita ngikutin saran yang cewek tadi. Kalau kanan kita keluar. Mau yang mana nih? Masuk lagi apa keluar? Ngikutin yang cewek tadi apa yang keluar nih? Kanan, kiri. Mana nih, Jul? Kiri. Kanan kiri. Aneh pakai teori tang ting tung, oke. Cap, cip, cup, kembang, kuncup. Kuda lari kejepit pintu. Aduh, di kiri lagi. Di kiri, Pak. Di kiri. Ya udah, kita ke kiri. Tembus tembok. Tembus tembok lurus ya berarti ya. Gas. Membahayakan diri Erika. Dari musiknya aja dah. Ini apa? Oh, mesin tik. Ya namanya Erika Lim, bukan Erika Lim, kocak. Erika. Erika Lim pula.
Apa isinya? Mana nih? Belum di share kah? Udah pada di share belum nih? Jangan-jangan belum di share nih. Biar rame gitu YouTubeku. Bisa gambar gini loh. Johar Bobon 10 15 06 011. Kris Reza Arab Octavian gamers ganteng idaman. Itu tuh dulu tuh waktu aku kelas 4 tuh, zamannya itu dia, Reza Arab Octavian gamers ganteng idaman. Dulu kalau nyanyi itu tuh wah, udah bangga banget kayaknya. Stop pencitraan. Stop lagi. Stop lagi. Stop. Wih, ada kunci. Nakal tapi tampan. Itu sama Jovida Lopez kan, Jovida Lopez, terus sama siapa lagi kolaborasi itu? Ya dulu Jovi, terus apa lagi? Chandra Liao, Reza Arab tuh lagi naik-naiknya tuh YouTube mereka tuh. Raditya Dika ya kan, Edozel dulu gold play button pertama di Indonesia. Chandra Liao ya. Tommy Lim, aku nggak tahu Tommy Lim. Terus dulu Miao Auk tuh aku kelas 2. Aku kelas 2 apa kelas? Waktu zaman masih main Clash Royale. Diterima apa diterima? Kalau gue nontonnya Manca. Manca. Iya, Bayu Skak sama Kevin Anggara itu dulu. Oh. Kaget loh aku loh, tiba-tiba muncul loh. Bayu Skak. Nah, nice Jul, berikan jokes jelek. Kalau gue nontonnya Manca. I'm in trouble. I was in the office. Why? What happened? I told you to stay put. It was a phone call. A woman, she knew who I was. She... Hey, off the phone. Gotta go. PUBG is haram. Mr. Steinbeck, Sergeant Blake is here on police business, as is Chief Inspector Cork. Sir, we need to talk. There's been a development. Of course. Dr. Ballard, would you mind But showing Free Miss Fire Mason is something? boring. Alah, dulu main Free Fire. Sekarang HP udah bagus mainnya PUBG. Dulu inget gak Jul? Dulu main ML sampai baterai 0. Pakai cow. Pulang sekolah. I suppose you don't Yoi. remember me. I worked with your father. I used to look after you when you were little. You knew my parents. Of course. Your dad taught me Goblok. everything I know. And your mum, she was a brilliant nurse. So smart. Funny. Anyway, this is you. Ini kayak kita kayak nobar nih. You might recognize it. Kayak nonton film. Cuma jalan ceritanya bisa kita ini sendiri. Enggak, guys, pas orang-orang dengar ceramah kita mampir. Mr.
kind Gak of guy benar, who gak can benar go emang. downstairs if you need anything. Pulangnya nunggu nasi padang. Iya, itu nasi padang. Yang lauknya cuma dapat telur itu. Kok aku aus ya? Sebentar ya, aku ambil minum dulu teman-teman. Sebentar, aku ambil minum. Sebentar. Dah. Alhamdulillah daripada pop mie, gue dapetnya pop mie mulu. Kagak pernah dapet nasi padang. Pop mie terakhir biasanya. Ya kita resume. Lanjutkan. 5 lagi. Ayo 5 yang nonton, 4 yang like masa. Ayo di like dulu. Lalu gak nunggu sampai sepi. Kagak. Sebenarnya kalau sama Satas aku nggak kangen banget sih sama Satas karena ya belum setahun aku di situ. Aku kangennya nih sama guru SD gitu kan, sama teman-teman SD itu kangennya sama mereka. Kita dapetnya pas orang udah sepi. Kalau SMP kayak ya iyalah biasa aja gitu, kayak sama guru-guru SMP. Siapa sih guru SMP gitu kan, cuma kenal yang ngajar kelas 7 doang. Setahun belum setahun kan, kelas 7 kita libur, langsung libur lagi, langsung WFH. Terakhir sekolah Maret ya belum dong, kita kan masuk kan Juli masuk kan, awal masuk nah, itu MPLS biar ada feel jadi basis. Udah pada di share belum nih? Pik, lu udah share belum Pik? Jul udah share belum tuh? Share dulu biar rame. Ya hitungannya setahun. Ya dah. Udah gue mantep. Demen nih kalau udah begini nih. Mantep. Suaranya ngapain suara kunti gitu loh? Kok ada nama saya di sini, Erika. Kok ada namaku di sini? Ini bekas bapakku. Oh iya, betul. Oi, lu lupa HP gue. Welcome to the bed. Uncle Lucy got you something. It should keep you out of trouble. Oke, Paman Lucy. Hadiah. Kita dapat hadiah dari paman kita. Buka. Oh, boneka, Pak. Itu bapaknya mati. Ini masa lalunya. Kalau yang aslinya udah mati. Udah blok. Rumah patung. Nah, ini dia bonekanya. Tuh, ada tanda ini loh. She's just like you.
Aduh. Kok suasananya horor? Pak, ini buka pintu lagi. Ya, ilah yang ini lagi loh. Bonekanya serem. Itu bagus loh bonekanya. Aduh, kesin ini lagi, cok. Pak. Bonekanya sih. Siapa sih ini orang? Mimpi lagi Erika. Dan ini shoot ya, jadi kayak syuting film gitu. Suruh milih keluar apa kan benar? Baca dulu kita. Mimpi mulu, iyalah, namanya juga film horor gitu kan. Pasti yang serem-serem, film horor, game horor. Lah, itu luka dari mana? Woi, ambek cepukan lo aku lo, astagfirullahaladzim, ya ampun. Itu tuh jam scare gitu tuh. Sampai cegukan. Cekugan lagi ngomongnya. Cegukan. Not the carpet. It's clean. It's clean. Oke, kita lihat pinggir. WK. Seru. Kirsty, I said you can help, but I need to be with you, okay? We talked about this. No cleaning without supervision. Siapa yang mainin piano? Masya Allah, lu ngerokok lu. Can I have one? No. Hey, Death Wish. Over here. Ngerokok lo dalam ruangan gini. Hurry up and die, Hannah. What are you playing? This Aria for Delphi by Ora udut, ora semel. Aduh, Jul. I've never heard of him. Ijul udah pernah ini kah? Here, Rokok take kah? a seat. Let me show you something. See this bit? Tutor jadi YouTuber It's sukses. simple. 4 Aku aja notes. belum sukses, kocok. Masih awal ini, masih ngesot. Oke, kita main. Pam. I'll do the rest. Kagak pernah sip gue belum tertarik buat rokok. Jangan sampai lah. Jangan. Lah. Mimisan. Cepetan ambil tisu. Woi. Woi. Santai, bro. Here we fucking go. No cleaning! No cleaning without supervision! Kirsty! It's okay. She's right. Can you maybe go and get someone? Suka ini loh. Bedok muncrat gitu. Said that's new. Kirsty likes to be the center of attention. She's all wide-eyed innocence until she doesn't get her own Aduh, way. ya ampun, kenapa? Stop that! Erica, Sergeant Blake's here.
Oh, Needed in the main Blake. office. Namanya Surgeon Blake. Man, Man. my God. My God. Erica Mason. Erica Mason. Just like your mother. Tuh, kayak film beneran ya. Last time we met, you could barely see over Kayak the nonton desk. film. I'm Lucien Flowers. I set this place up with your father. Please. I recognize you from your portrait in Hall. Oh dear, it's quite a statement. If it wasn't for your father, I'd have it replaced. Itu orang apa? Sleep okay. Itu orang apa CGI sih? CGI apa sih? Ntar aku cari dulu ya CGI. Pencitraan. Oh. Hasil komputer. Ini orang beneran. Ariko Dago. Lah, aku lagi baca komen ya. Phone call. Kayak Thanos tuh CGI. Ini orang. I'm not sure, but Sergeant Blake will be joining us in a moment. He should know. Orang syuting beneran ini. Kalau game-game kayak begini. I know it's very difficult for you to be here. Gambarnya bagus kan makanya. Kayak orang beneran. Lekukan bajunya juga detail banget. Karena ini syuting. Kalau kayak Thanos gitu kan. Makanya dia Thanos itu pakai yang lekukannya nggak terlalu banyak. Your mother gave it to him on their Bajunya di wedding day. bajunya nggak terlalu detail gitu. Karena bajunya dibuat armor gitu. Kalau kayak Captain Amerikanya terus Captain Amerika pakai bajunya detail. Korek ini lagi. I just Ya kan emang orang beneran, iya. Sorry about Surgeon Blake. Surgeon that. Blake. Chasing the phone company, but there's still no news on last night's call. Erica, it's extremely likely whoever killed your father killed Mr. Johar. There may be some other victims as well that we don't know about. It's likely they'll try and kill again. And we know for sure is that whoever killed Johar has taken an interest in you. Honestly, we don't have much to go on. Selamat 100 Mr. Flowers komen. has a suggestion. It might help you remember the face of your father's killer. Kira 100 subscriber loh. Hopeless. Just a little girl. Right. You're older now, stronger. It's like therapy. It was developed by your father. It's completely painless. Oke, agree aja udah. Okay. I'll do it. The images you're going to see are designed to relax you and open up your mind. Your father designed regression therapy to help our Aku patients live face streaming trauma. udah 2 jam. The first Terus one is setengah just a jam. test. When you see it, just say whatever comes into your head. Sky. Okay, great. If you remember anything Ini important, tes psikolog ya. just write it down. I know revisiting trauma can be difficult, but you're perfectly safe. Let's begin. Taruh link YouTube lu di bio Instagram udah. UT? Peace. Funnel. Danger. Wait. It's all right. Say whatever comes into your head. Kill. Pak cepet banget pak. Safe.
Weh, kok dicepetin gini dong? Ini lagi, wah sumpah, ini aku nggak kuat loh, begini loh. It's you, Erica. It's always been you. Cukup, udah cukup, udah nggak kuat. Kita ganti game aja apa ya? Aku nggak kuat cok main yang horor bener deh, aku nggak kuat. Bener nggak bohong, aku nggak kuat banget ini, udah lepas banget ini, baru pada gitu bang loh. Udah bang, Need for Speed boleh deh, Need for Speed ya, aku off stream dulu, nanti aku restream. Udah nggak kuat dah, udah nggak kuat dah, udah deh nggak kuat deh, udah lah, ya ntar dulu ya, nah, aku restream lagi ya. Oke.